Anya laki din! Ala, agkapita mare. Ay, naapa! Nagpanglumat tanday tagape, mare. Ayun mare. Ginatang ko daytoy ijay Donas Coffee. Nagbanglo niya. Oh, nagpanglungarod. Inaktuman ba't gumantang? Wan mare, nalakalaang tila ko na. Aywan kaya, mare. Atay bakat. Adamat kaya man ti kaluglok at sangyup siyala ni Jay Ili. Naglakapay, 199 laang. Kan, in-search ko ti Facebook page da. Nagmamaya ti feedbacks dagiti imununan ananga ni Jay. Aya? Ay, mayat Naglakan day ta 199? Wen, mapantay tuman mat mare. Padasan tayo man mati mapanag sangyup sal. Ay, katuan awan matdakas na. Agkita ka iti daddo mga kadwa. Tapno naragragsak. Of course! Oh, yes! Yes, mare! Ang sad naman, uduan tala nga mapan. The more, the merrier, di ba? Nay, si kamad gaya mare, nagapwam? Oh, mare, ikaw pala yan. Nagkapuag di balay da kumarinelya. Maburi nga kami ni Jabalay. Iso anapanak nagkikape. Kasta aya. Aywan gayam. Nagsaritaan mi kini Marinelya. Amapan kami agsangyup sal ijay ili intun umay alawas. Amang ano kayat mo ti umay? Ha? Wen, ada nga min jay kaluklukat. 199 asang gyup sal ijay ili. Nagmayati mapan mga ni Jay. Ay, katwan amare. Kaano tayo ngod amapan? Sapay la ko mga rod ata maira na nga ada kwarta. Oh, don't worry. Siyak ti agawis kan ka. Iso asya kung ti makamu nga agbayad iti kanan tayo. Apo? Dagitaman di kay kayat kumare. Yes. Basta into nung may alawas, i-chat kan tulatan iti messenger mo, no kasano. O sige mare, agyamanak iti awis mo. Lakay, aw-awisan nak ni bakla, amapan kami kano agsamgyup sal ije ili intun umay alawas. Kastaya. Ay katun Awan mo tidakas na. Nagwanak mo na. Sana balit asag paminsan lang mo. Wen bakit? Awan parikot iti dayta. Ket, dua kayo lang nga mapan. Saan Umay kanomot ni Nelia. Ay husto Tapno adda kadwayo. Wan lakay. Naragragsak no adda kakadwa mapanmangan. Kun ad-adda manon ang naragragsak. Gaputan ako na nga isukano ti makaamong agbayad iti kanan mi. Kasta ka di. Nasaya at nga rod Nasingpat at talaga dahi awakla. Anya, inawis mo ni Purita nga makiumay ka data amapan agsam ija ili, mare? Of course. Inawis kon tapno adda kaduan ta amapan mangan. Si kakit dimot, mare. Nagano ti mabalin mo nga awisan? Ni Purita pa'y laang mat. What? Apay? Amo matan ti ugali ni Purita. Ay, nagkrigat lang amin ti agsasauno kwa. Sa bagay matkati Angam bayamon mare. Kadwa talang matamapan mangan. Ay, katuan Anya ngay nga rod kat na ibagam matan kan kwa na. One mare, just once. Intun sumaro no. Saan ton nga iso ti awi sa kakaduan ta? Sa balin tumatay. Wow! Nagimas matanda ito'y ami. Kan, nagimas nito'y sauce da. Nagmayat ti pa nakaaramid na. Apaw! Naglaing kamatan nga ako sa riti chopstick, mare. Ha?
Wen nga rod mare, dakabi ka ni bakla kat saan mi nga amo nga gusar iti chopstick. Tinidor lang kon kutsara ti amo mi nga usaran. Anya, ay hunayan ko kumare. Adalan nyo ngamin kitaan nyo. Basic lang Ay, kitaan? uray niya't araramidag. Diyan ka mo talaga. Hunayan mare. Awan ron. Saan nyo maggayam nga amo ti agusar iti chopstick? Ay, nakababain nga tati agtintinidor no kastoy asam gyupsalan. Nang runa no adu ti tao makakit-kita. Anya? Hunayan aya. Kundi awis da amapan agsamji. Ngam di da maggayam amo nga agusar iti chopstick. Ay, asino ti bagbagam ba kay? Asino pa'y kuma? Kat nagijay dua akadwak anapan nagsamji ije ili. Anya? Makapaulak da. Nagado at chopstick ijay ngam tinidor kan kutsara mo tinusardaanangan. Asla siyak pa'y di mababain ka nagiti nakakit-kita kada kami. Anya lakit din ba kahit? Saan mo ta nakababain da jay? Si kakit di mat. Anya saan nga ibagbagam mo? Samgyup salan day jay. Chopstick ti mausar no mangan. Ay naapo, nagbasita ba ikikamanan iti isyo? Anya kumano tinidor kan kutsara tinusarda? Saan ang nakababain da jay? Tinapatag, nakapanganda iti husto. Ay basta, nakababain no siyak lakay. Kadwa meda ana panangan. Ngam apay ngay akas tamot tandi bagbagam si Kapurita. Kundi awis da nga rod nana, ngam di damot gayam amon ti agusar iti chopstick. Samgyup salan tinapanan mi, ngam nagtinidor kan nagkutsara damotin. Ay, anya lakit di. Tinapatag adi keenangan kayo. Kenabsog kayo. Ay, basta, nakababay nana. Isuda pa'y ti adaganas na nga agawis-awis ngam kasjay mo. Siyak pa'y ti mababayin ka nagiti tattao nakakita ka na kami anangan. Ay, si kakit di mo. Basit laaban agdayjay. Kendagijay kakasjay. Saan arumbeng akat katawaan. Anya? Nga main adumulaang ti amuda. Ken kabailandang aramiden. Asaan mo nga amaw. Maawatam ti kayat ko asawan Purita. Anya? Inawis ko lang nga ruda na napanangan. Kastamad gayam di bagbaga na itilikilikudan mi. Ketuwang, saan nyo kanong nga amo ti agusar iti chopstick kunana? Ay salbag. Iso lang nga ruda tinaawis. Ngam isupay lang ti ado ti bagbagan. Anya nga'y kuma ti parikot. No saan mi nga amo kininelya ti agusar iti chopstick. Ipatay mi aya, di pa nagusar mi iti tinidor, ijay samgyop salan. Ay, amumatan ni Purita. Siyak ti paungutan na dayjay. Takitaan na. Sukilak iti chopstick yamatan na. Anya, ay, bay amlata ka din. Oh, kastagayam ti bagbagan ng kada kami. Ijay na ko mga imbagay di madama kami amang mangan. Ta sinulag ko kumadya agsumbang iramatan na. Anya lakit din. Malabay among, ti aramidam. Saan munton nga ay ayaban inton sumaruno amapan kay mangan kininilya. Ay, sana talaga nana. Sana na maulit ti panangawis ko ken kuan na. Anya lakit din? Iso lang nga rudan tinaawis? Isupay ti ado ti sauna? Isupay, Anya kay kumati nakakatkatawa iti saan ta pa nagusar iti chopstick. Ipatay ta nga taa. Oh, may stress akman iti daya, babae. No imbaga na kumaidimang manganta, anakababain pa na kenkuan at ikadwa na amapan mangan asaan na amo ti agusar iti chopstick. Sinulag ko kuman tinagsumbang iramatan. Anya?
Uwan, tapno agnakam. Nagmayat ti panangawis ko ken kuana, ngam kas di gayam ti bagbagana. Agasam man, saan lang aninana piling din ang ibagbagaan na? Ado, Anya lakit din ni Purita. adan to lang aldaw na dayjay. Katawaan na ta. Gaputa saan ta nga ammo ti agusar iti chopstick. Nga mas nakababain ni Purita, mare. Ha? Apa yan ako namday ta? Kita amat dagiti ipopost na iti social media. Ay, yes. Uwan, kundi English nga wrong grammar, mat. Oh, no digat isuat iko, ha? Katawaan na ti sabali at tao. Ngam isumat ni nakakatkatawa. Nagkapsyo-kapsyo iti English, ngam, ay no, wrong grammar, mat. Anya lagi din. Sukmed pa mat nga rod. Ado, ti makakit-kita. Oh, nakakahiya. Nagalas nga rod ti ugali dayjay apurita natang. Apay, mas daw ka pala ngaya. Katsigod mo na kasi ito ugali na. Ah, sa bagay matkit di Ngam nalabas dayjay. Basit abanag, ngam napan na imbagbagay iti tattao. San mi kanu nga amo ti agusar iti chopstick ijay panganan iti sangyupsalan. Ay, na yan. Hanya laki din ni Purita. Awan mo maksay iti kinatao iti dahi abanak. Isumat ti kunak tatang. Kun may sa, apay, no amo na ti agusar iti chopstick. Kun pakaidayawan na unay aya. Ay, una yan. Hanya laki din. No para kun kwa na akit pa kay dayawan na siguro. Isu akas jay launay ti panawi uyaw na kada kami. Baybayan yawn. Inton sumarunaw, sanyon nga ayaban. Iso ti awisan. Miso pa lang, tado ti bagbagana. Ay naapo, pakawanam ko nakmanan. Anya laki din. Oh, mare. Bigbigat mat anagmayat ti panagkatkatawam. Kita man nga minday toy, impose man and jay, nakauy-uyaw apurita. Ha? Nan? Kita man? Oh, di ba? Uyaw na amin nga uyaw. Ngam di namat kita, hindi kita ipopost na. Ay na, ano siya lang. Inaglang nga nagdulin. Post a post ng pasig mat arong grammar. Ay, isupay Nakauy-uyaw a babae. No kasjay ko maanaglaing nga aguyaw, amin ko mga rod abanag kat paglaingan na. Oh yes, that's the truth and nothing but the truth. Mabainak man la a post iti Facebook, sakit rong grammar. Ultimo past tense, present tense, kan future tense, kat di na amo nga usaran. Isuman, sakit no aguyaw. Kunam lalo isuwa kalaingan, anya lagi din. Ipapilit ng tumat ngamin ti aging lis. Ay, una yan. Saan ko kumamat amay bagati kastoy kontra kenkwana, ngam na uyaw mat ngamin. Amin asaan arumbang nga uyawin na, kat uyawin na. Oh, nasaya at man tanagranata perfect Purita. Ha? Ay, unay kan mare. Makapakigtot ka mo. Ha? Abay makigtot ka ngay. Makigtot ka din. Kaputa ang momon, anaamuag dagiti napan mo imbagbagay ti tattao. Kasta ka di. Ha? Agasam man. Inawis ka pa'y anapan nagsamji. Ngam kapasan na. Napan mo imbagbagay ti tattao. Asaan mi nga mo kininelya ti agusari ti chopstick. Mare. Ay, sana ka mare Maria and Purita. Manon nga aldaw nga agburburak ti darakan ka. Anya? Nakauy-uyaw ka. Nagbasita ba nagnam napan mo imbagbagay ti tattao. No nga ibagakmet ka, nga awan babain mo nga agpo-post iti wrong grammar. Kas kada wrong spelling iti social media. Anya?
Nukas na nga uyaw mo amin to uyaw. Ruman ko mga rod nga amin na banag. Kat paglaingam. Tadagong ko nam nga uyaw. Nawatam? Entiende? Kwa, mare. Ay, awan ti magsay kada kami uray saan mi nga amo ti agusari ti chapstick. Anya lakit din? Saan na pa kaidayawan day taabanag purita? Kat, anya nga iti kunanakan ka, idi na ibagam ti kasta ken kuana. Natameme ti awanan ba ina babae? Usto matkit di, tapno pagnakman na. Tapno saan nga amin abanag kat mapan na uyawan ken kat katawaan. Wan nga ron. Kunam lano pagbaknangan na ti kinalaing na agusan iti chapstick. Baya mo na. Tinapatag kat nakasaritam. Naibagam ti kayat mo nga ibagaken kuana. Sabagay matkit niya, Ay, iti kaano man. Saan kun nga awis ang daya ababay mapanmangan. Ultimo na. Mapantantuman gidi manen mangan intun umay alawas ijay napanan tayo idi mare. Ay katwan amare. Awan parikot iti dayta. Ikuldit mo laang numapanta. Nasaya at mat no naibaga ni baklakan ka ti kasta bagay. Ha? Kan maysa, gusto ti imbaga na kan ka. Uyaw ka nga uyaw, ngam dagiti wrong grammar nga in ka impopos iti Facebook, isumat ti mas nakakatkatawa. Anya? Siguro, saan da ka akatawaan no saan nakastangamin ti ugalim? Lakay. Basit nga minabanag, mapan mo ikikan iti isyo. Sakit, mapan mo pa'y ibagbagay ti tao. O, anya nga ita? Saan na bali alakay? Saanan ang maulit? Oh, saan mo nga ibaga kanyak dayta? Isuda, ti mapan mo pang ibagaan. Ay, Oh, ita binagaan na ka ni bakla. Kas kalapimpiman. Ngam husto matlaang tapagnak ma'am. Nyalakit di. da kayo matgayam ko kumare. Ha? Aywan, da kami nga rod. Mapan kami manen mga ni jay ili. Ha? Ngam saan da ka nga awisan. No kaya't mo ti mapan ka asikalaan. Tanakababain matkan ka, no saan mi nga amo nga gusari ti chapstick. Ang mga no ibain na kami lang kadagiti tao ang makakit-kita at tinidorlaan kan kutsara ti amo mi nga usaran. Anya lagi din. Anya? Ang mga numapan mo tulangan, ibagbaga kadagiti tao, nakababain matkan ka Sabay naglaing ka nga gusari ti chapstick. Si kakit di mat mare. Pasensya kay kuman. Pasensya nga, tarupam Ha? Di ta ka malangan. Mala, umay kan mare. Doon talangan ti mapan. Ne, apay ko mga agsakitin na ka mo asaan da ka nga inawis. Nasakit nga ro tinakam ko lakay. Dua dala ang anapan nangan ijay ili. Ay naapo aya. No saan siguro akasta ti panaguy uyaw mo iti kadakwada gapulaang iti salbag at chapstick. Awisin da ka mo siguro. Anya? Ngam gapo iti kasta nga ugalim. Day ta managuyaw. Ay sos, uyawom tinansen sa banag. Awan Talaga saan da kan nga awisin. Inkalatan mga nasiksika Lakay. Awan lang arod ti gayim mo. Gapo iti kasta nga aramid mo. Iso nga agnagam kamutin, purita. Wala kay. Promise. Saanan ang maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
Dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.